Kubor baman kesni, awalam shapi da unang yalam news. Kalangpa LP School Langpa Ranikor CNRD Block Langrins Imship Southwest Kasil District Kumshibenta Barsnok Tilang Bat Kawol Tobacco Day Ha Kadrutrik Me Arjat Usan Kalapenlong da Kajingyat Rally Banyelap Persha Yuduma da Kabara Kaplakat Bat Perta Seno Tobacco Ong M Yuduma Ong M Yuduma Ha kani karali le Shimbenta da Kikana School Kanika School bat kani kadai rukasin kabaningkong ba kanika school kalayo ban penlong yakum kani karali Banyo iki kubor baman kesni, subscribe ke channel unang yalam news. Kumle